Sagodahin nga ti surat ni Niknik. Dear Cousin. Sagmay man ngayon nag-ibinsa-binsa ti pakasaritaak na kahit kung iburay kada kayo kininak pabalakadan. Idanon ko man nabara kablao ko kada kayo agserserbi di Tanemars Studio. Kastamet ay nakablaawak dagiti padak nga dumdumngeg kinagbibuyay di deti nga programam kasi nyong pudno nga makaliwala unay dagiti nga live streaming programs yo. Ket naawis met tiriknag nga agsurat ken mangibinglay deti nga pakasaritaak ngamin ket addaan kami iti parikot iti asawak iti agdama. Upat atawenen nga agasawa kami ken ni Margie. Nupay awan pay iti anak mi. Saan mat nga nagbalin nga parikot kada kami. Dahita nga kaawan ti anak mi ta. Busy kami met iti trabaho mi. Kagabutawan pa iti anak mi. Kaasi ni Apo Diyos kat makaurnong kami met. Ngimitilaeng kalabes. Naadaan kami iti saan nga nagkinaawatan nga agasawa. Kasano? Sigud met nga ammo ti asawak nga adahilig ko nga pulutan. Ang imno apay nga kadagiti nga panawin ket nagbalin nga problema na. Ala, kasi wan nga rugyak ti amin kasinyong. Ket sabi ko takalpasan nga may kanbiag dati nga pakasalita ket may kandakto iti balakad. Umanay siguro dati nga kanin ti aso ko. Lagi, umikan. Lagi. Ingka kami idanon deta kanenan ta saan nga kastang nga taol. Dito ilatan kaysa siyak ti dumandanon. Ay naaya, imbagpay deta aso. Tani, may dasarampay ti kanen na. Anya nga rod. Tarakan nga rod. Pet nga rod nga makuna bakit? Anya ka na ya. Pet kad nga makuna dayta. Kaya anya ko mga rod. Katartarak nagmat, pakpakan nagmat. Di gusik-sik pa minsan. When itatabas sitpay. Angin intong dumakkel. Anya taramiden. Ha? Ket tunod dumakkel ket amum na tana bakit? Dayta ko tirigat na. Kasanom nga may baga nga pet dayta nga aso. Idinto nga pakpakan ng laeng tapno dumakkel, ta inton dumangkel, parchim ton, ket pulutanem ton. Giisong nga ti serbina. Alangan mo jak maramanan, ti karnena. Ket nagimos nga pulutan, bakit? Ay na, jak man maawatan dayta nga. Da kayo nga mahilig nga agpulutan iti aso. Wenno karnet aso ko nakuma. Anya ayati raman na. Tapi nga magustuhan nyo launay. Naimas bakit? Araman ang kunak ba't namin ka? Ay, urew awan. Jak kayat. Pulos nga dinakto para mapakan. Weno maparamanan iti karne ti aso. Agasem. Pakpakanam. Alagaam nga kasla taraon mo nga. Kasla gayim mo pa yan. Ngam itong dumakkel. Parchem. Samon to bulutanan. Katanya ko mga rod. Isong nga ti serbi na nga pakpakanag. Anya kung mat nagdumaan da kadagita tarakan nga manok kada baboy. Nga pakpakanan tayo, pakpakanan ti tao. Ito no dumakkel. Parchin to. Santo kanan ti tao. Saan ka de? Uwi nang sa bali ti aso lakay. Dayta aso, pet nga makuna. Isong nga rod nga pet. Tapno ay aywanam. Nga anya nga rod. Oray kalatang matayan. Kituin Dita talaga kinawatan ka dita nga banag bakit? Basta, no di mo kahit apakanan deta asok, gaputa di mo kayat, nga parchik tumatlain ka maudyanan na, di salat Basta siya, pakanek, aging ka dumakkel. Intong dumakkel. Naimas tumanan ti pulutan ka. Aniya? Awan man nagawis itang aginom
Sa bagay, uri no agawis da nga uminumi ti arak. No saan tumod lang nga karne ti aso ti pulutan. Bepe amon. Minumakla ti arak kan ti balay. Ta isun tumod lang ti pulutanin dito eh. Nagbayag mo ni Margie. Takagaya man. Ha. Ne. Kadigdigos mo bakit? Kunak, kadigdigos mo mat. Kat man ah. Kat anyang orti aramidim ita. Ita kadigdigos ko. Ha. Gaputa, nakita nga ron nga saan ka nga rimwar nga napan nakiinom iti arak. Ginundawaya ko na. Ginundawayan nga niya. Ginundawaya ko nga napan nagdigos. Tama nga no makalagip ka kunak. Ha? Ni. Inikat mo ba dito tolya nga nakabalabal kinggan? Bakit? Kit ni. Lamo-lamo ka ba't nga nakasango kanya kon? Kit, anyang ortera midemita. Ha? Ay, kit, umay kakaruti na. Agoray ka. Ha? Apay bakit? Ingkapay lagdigos Alangan mo na siya nakadigos. Sika di kagdigos. Ha? Sa anak mo ka na bangsit. Ay, basta. Aglabar ka. No saan mo kay tagdigos, uri aglabar ka laeng. Sa kanto ag toothbrush. Taure no, saan ka nga nagpulutan ni karnet aso. Kasla maangot ko pala yan tapayod mo. Ti karnet ti aso. Unay ka mo tin bagat. Yung pagkiti tawan tinagawis keng ka nga napan naginom iti arak. Awan siguro tinapartida nga aso niya. Awan siguro bakit? Alagor, urayan ng orditon. Tainak aglabar. Urayan nak bakit? Urayan nak. Taglin na ilo tamanita. Ne. Teka. Nag-message mo ni parang Norman. Ano nga tatibaga na? Basaig man na message na. Di ka umay pare. Naluton deti pinartik nga aso itay. Hala. Umay kan. Rugrugi milaeng. Kini paring Michael. Nya. Ni. Ti amok man awa nagawisan. Dagayam mo't laing nagparti ti aso kat. Kalutluto ka no? Kuray ka man. Insend na pa deti picture. Deti naluton nga karne ti aso. Una yun, nagimas tila nga deta adobo. Uray data dinardaraan na ni. Uray takilawin na. Makapakatay. Agoy ka replyak. Saman pare. Umayak nga umay. Jakmat ngamin amo nga nagparti kay ti aso. Apekit din nga sa anak umay. Karnet aso detan ko naman. Umayak pare. Iba't tsandak. Di yung ibusin dita pulutan. Nagimas ka talaga deti lutom nga adobo karnet aso. Paring Norman. Hey, wala pare. Deta nga rin expertise tayo. Datay ngagpapada nga mahilig ngagpulutan iti karnet asaw. Ay ke chiga, di mo ka di pinamaster ti kasta nga luto. Sampay pare. Dandanin. Kagura kami ni bakit ko nagluto ak ti karnet aso di balay. Isong ipalpalutok la tanokwan. Ipapartik pa yan dati tarakan ko nga asaw. Eket dati tarakan mo nga asaw pare. Madi ka di pa'y mabalain. Madi pa'y pare. Siguro makabulan pa pabalin to nga partsintay giant. Ay ket nasayat no kas na. Nasayat no adalat ta mapartite nga karnet asaw. Tapdo ka na yun telat nga makapulutan. Wena pare. Angin pare. Ala kita paspasan tayo Naita pa ganat ka mo. Agapura ka pare ket nay. Halos kasangsangpet mo lang. Agad. Di ngamin amo ni bakit ko ngayon bayag dito. Adiya. Naglibasak lang pare.
Tiyan muna, mapanak laing aglabar. Tiyan muna, sa anak karuman nga may makiinom. Angim, ito mapanak aglabar kat nabasak ba ti message mo pare? Iso nga naglibos ako na. Nagtartarayat ngayon may dito. Iso nga mansun tayo. Ala, tagay tayo pare. Agawid ako niya balay. Tapno di makadlaw ni bakit. Kat na eh. Ngapaw, nagimasan na ti adobo na. Nakaadok mo tinag-iminuman ta. Tal-talo kami nga nagpulutan natin. May isang nga bukil nga aso. Si Raring natapay ni Margie nga asawa. Sakit. Nabitin itay datay. Pinanggargari na kanya. Ang kaingar na pa lang eh. Baring no, kaya't dalata. Uray no maangot na nga nagpulutan na kiti karne ti aso. Bakit? Agur-urukan. Nakaturugan. Saan nga nakauray? Bakit? Bakit adagong? Dakon bakit? Ni. Ape nga, awan, lamo-lamo mo't pelain ti asawa. Naiturog nan siguro ti kauuray na kanya. Ha? Gundawaya ko. Uray tamat maturog. Rabawa ko. Tayin to nung ba isirek kon. Uray nung makapuot ton. Awan ton ti mabalin na. Opo, unay nagbanglon ti asawa. Kadigdigos na itay. Bakit? Nakapasikig. Pagdatain ka bakit ha? Sana makapuot. Nagmayatan. Opo, unayin bakit? Saak nagpulutan ti karnet aso. Kat makaparugsumot nga ron. Makaparugso ti karne ti aso. Akaklat na tinaduma-to mga paset ti baginan. Bakit? Dita, medyo makapuutan. Paspasak. Tayin to nung makapuot. Maiyanod ton ti ganas na. Baring saan ton ngagkadkad. Nung maangot ng agat karne ti aswak. Bakit? Opo, unay banglunan. Oh. Talaga di makapuot. Naunig titurog na. Anya nga ta. No aramidag dati mo gustuhan na launay. Bahala na. Makamuditan. Pagkayangin ka bakit ha? Itatakarugsog bagay. Bumatok dito na adali makarayan mo. Saan nga talaga makapuot? Aramidik latan. Makaamunitan. Mapo, nagbanglon. Nakabangbanglo nga talaga. Mariknanan. Makapuot sa amot tandi asawa. Yan adak pa. Bakit? Magganasan na uri maturog. Ay, kita. Yan adak Opo, unay. Kasta unay mo tin, tiro maratubog na. Nakabasbas mo tayo.
Rabawakit din. Ta isarekon. Kat ni talaga nga nakaing-ingaran. Bakit? Rabawang kan. Talaga ka di ka makapuot. Mm, Saan ka talaga? Makaamuditan. Isarekon. Oh, naggalis. Nakabasbasa. Ah, ah, mm, mm, ah, Nik, lakay. Bakit? Nakapuot kan? Ano tararamidan? Api nga nakarabaw ka kanyag. Kuha ngamin. Ne, di mo ka di marik na. Mm, ah, ay, ani ko. Ni, ni, ah, 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 oh, ah, nagkalasaan ka din. Aguri ka. Abay, pikas na tiangot mo. Kinapnapanam. Ay, upatamtamata pagsaritaan. Ito tanay, naisirik ko, narugya ko. Nga agad karnet aso ka manin. Nik. Madamdama. Agpalawagak madamdama. Mapanin. Nagat arak ka ba? I-explain ko damdama. Kunam nga yung kaaglaban, nagkapugpukaw ka, di ka na urayin, di ka nga nakaturo ka, na madamdamang ilawlawag ko, basta, letche ka nga lalaki, letche ka nga talaga, kapulat karne ti aso, salbag ka, ni. Blackie, biga manganen. Dek, napanan ni bakit mo? Ni, ada kayang tatang. Wala. Kaya umutaw dito ulit ti balay, sugi mag dito ilikawd. Napanan ni bakit mo? Api ka di tatang. Kaya da ko maibagak king kuwana. Diyak man mo tatang. Di pala bigat nga pimanang, di nagpakpakada. Ha? Apay? Ada ka di manin di yun nagkinawatan baraw. Diyak man mo king kuwana tatang. Ay, nga taman na inaramid ng mga madina. At nga taman di nakinayat nga inaramid ba? Anya ko mga inaramid ko ama di tatang. Diyak lang yung pakada nga na parang nakiinom. Tamong kakaguran ng tumanen. Nga maparang ag makiinom, agpulutan na kinti karnet aso. Kadape nga mimbat nga di mo ipakada nga mapangkaw minaw. Basta tatang. Blackie! Yan at dating aso. Taon nga taon. Dali magayam mabalin nga partyon data aso mo baraw. Gawin nga rin tatang. Di naktulip-lipatan na ano partyon. Una tatang. Isikan tupay. Basta saan nga tayo dinardaraan, kat amumit nga iglesia kami, kininanang mo. Uwan, tatang, datay tula adobo, kaya datay kilawin na. Uwan baraw, magustwak launay dayta. Ala, inakpenga raw, basta, ibagam to kang bagat mo, nusumangpait. Nga, imike dito'y balayaw, amunan tulatan, wanya tirantak. Sige nga tatang. Blackie! Lagi, umika mga na, tapos to ka dumakal. Ayan. Talaga nga na kayong imas ti pulutan nga aso, paring Michael, paring Norman. Ay wala, paring Niknik. Ikaw namtupay. Lalo ti kasti nga panawin nga kalamiis na. Uwan nga ron pare. Alagad no kaya't mamangiyawit ka na ato sobra na. Lalo deta dinardaraan na. Saan din pare.
Uri tadandanin mo't maparte na ti aso kaon. Ket itit kunto kada kayo. Tada kayo tot manglutong ket madikit ni bakit ko. Ay katawo na pare. Bagam laeng no mabalito mapartin. Tapartin tayo tapag datay tumatla ti agsasangaw. Alaman tas taman ti kayit ko. Ken adalat tamat ti ti agila ko ti aso na aken. Gatangin ti lata. Ay katuwa na. Areglado pare. Ay kit kumusta kayo maggang bakit mo? Damag ko timbalo di balayo. Bayam din siya nga Margie. Kagura na kit din. Ngay mayak na kinom di namin sa ngarabi sakit. Naangot na nga agat karnat aso ak. Rinabawak pare. Anyat ko lang pare. Rinabawam ni bagat mo nga. Agad dirangot ti angot mo nga arak kin karnat aso. Uy, pare. Akit di mit kagura na. Deta nga angot. Una nga mawanti mabalidanan. Maturog ide, rinabawag pare. Agad hindi makapuot, agad awanan, nakasarakan. Ay, mayatak man, detang inaramid mo pare. Ang imita, pinarawan na kamatan. Babaam, agsublin to lataday dyan. Imposible nga di agsubli. Awang mati sa bali nga pagsublian na. Ala pare, ibusin tingar dyan din sayang. Ala, ibusin tayo, tagawit ito matan. Maturugan ti asawa kiti silid mo Kunak tumot, ngagsubli ti asawa. Indasaran nak pa itibakan. Di nakmatlaing matiis gayam ti asawa. Amo na nga napanakman na kinuman. Iti isa sangbet ka og sapulak tibakan. Agad nakadasaran. Mga anak man. Neta. Apa yung nadapusa dito? Ay, ni. Nagarikan mapan lagi tabagin at tisaka. Saan ka nga? Api amay ka dito rabaw ti alam saan naglukod dito nga pusa. Akin pusa nga dito. Pusa nga tat karuba dito. Ay, siya. Pusa. Diyos ko. Ang damit pusa dito yan. Naggapgap pa mga pusa. Abay, naggapo na dito pusa dito. Margie, kasasarita ka. Agsarita taman. Anya ko pagsaritaan ta. Naggapo na dito pusa ko na. Kitinsangpit ko Ha? Anya? Nangisangpit ka ti pusa dito balay? Adalang urod aso nga tarakenta, nagtarakenta ba ti pusa? Tarakenta? Nga aso? Kituan, ni Blacky. Tarakin mo laing Tapakpakanem, tapno adan to pulutanem. Ape nga ron nga nangayawid ka ti pusa. Di supay nga pakpakanem. Ikati, saan mo nga pakadanagan? Tasyak ti mangpakan ka day nga pusa. Inyawid ko day tapno adamit taraknek. Kit di pala taraknem latay aso tayon. Kasano ka taraknek dita? Dito nga amok nga. Into no dumakkel kat parchem tulaeng kan pulutanem. Unay kamutin. Disturbo ti pandangan. Hey, pusa. Saan mo nga kastain ta pusak? Sika? Saan kumet nga kaskastain ta asom? Ala, padasim nga kugtaran ta pusak. Tamalmalwag mat ta asom. Aniya? Unahin? Naimas ti panang luto kaya paring niknik. Ay, pudnot ako ng pare. Naimas ka talaga dati karne ni Blacky. Siyak mangpakpakan ko naman. Agkakaimas ti kang kanin na dati nga asok. Nagnanam ti karne na. Kasano? Noan niya ti sidain mi kini Margie. Isumit ti sidain ti asok. Isungan na imas ti karne na pare. Ayun nga raw pare. Sa bali ti imas na dati ka karne asok. Ay kumpara ka di tigat-gatangin tayo lahain.
Siguro kad degat gatangan tayo kad kumpormot kang kananda. Baka kad degat mangan takki ko ng pare. Angem dito, hindi dito asok ka ni Blake. Natalos dito. Nadalos ti kang kananda dito. Jakpay kayat kapag pakanan itinabanglos. Puro sa kaluto amin ni pakpakang kuking kwa na pare. Ay subad lang pareng niknik. Nagimas tu pay ti karne na. Ay, mo pare. Kumusta kay kang bakit mo? Ha? Kaskas di pare. Nagbaliw ti asawa. 5 miis ti langin na panakilangan na kanya. Gagay laing ti agasawa dahil pare no dadiyo pa nagpagkinaawatan. Alakit ornusin nyo Hindi ka mo no maurnus pa Kasi ano pare? Nabayagan nga saan kami nga nagkaida. Aniya? Wen, di na kaya't nagkaida kami. Paturugan nag itisalas. Kagurgura na kano. Kaputa, ure no jak agpulutan di aso. Agadirangot kano, iti kwartume. Kita ti problema pare. Kita ilawlawag mo kinkwana. Nga saan mo nga maditiangot ti karne ti aso. Ta okay mo't kinibakat ka. Okay mo't kinibakat ni parang Michael. Saan ka ni parang Michael? Awal, okay lang kinibakat ko pare. Bagkay pa ya. Kanay, madanunan ton ti Valentine's Day nga di nagpay kasarsarita ti asawak. No kasarita na, madlaw nga kagurgura na. Aging okay lang. Bebe aklat ta. Dinto kadlat ta, agsubli ti dati nga panakilangan na kanya. Alagi nung tela ta. Tamadamdama. Into no makaawidak. Aramidik to manen, di naramid ko idi. Hanya nga naramid mo idi pareng niknik. Basta, numalagip mo pareng Norman. Di naramid ko idi. Nga rin nabawak. Nga matmaturog ni bakit ka. Aywan. Huwag kasi tiramidin pare. Sigurado. Ano, maganasan man ni bakit mo okay kay tumanen. Kay dahi tanga talaga ti planok pare. Isungag sagara ni bakit ka. Into no makaawid rabawak to. Ket saan kong aririingay. Santula makapuon. Into na dako ni tirabaw na. Ala, ginong tayo. Nakatupay tapulutan pare. Hagsagana kay Tamarje. Awit ya mom, gapot na di nagpagpagod yan. Kadyak maaramid ti kayat ko pasama. Aramidig day ti naramid ko ide. Ba't maturog ba't siguro itan ti asawak. Gundawaya kon. Maturog nga talaga. Ay mas ti uroknan. Unay. Wow. Nakapanturog laeng ni Margie. Nagganas. Alis to laeng nga maibabak ti pantina. Nubilang laeng. Kaingar naman nga ron, naglalo kat nagpulutan ang iti karne ti aso. Oh my God. Margie. Naunig ti turog na. Narigatan ng makapuot. Agkak man de ti lupuna. Nagganas yan. Maaramid ko lang tati kay ket ko iti asawak. Uray no kagurgura na. Tadibot makapuot. Basta. Ala. Agkayang ka. Eta. Ni. Ito.
Apita ka tita. Pusa. Pusa. Ano tararabidam dito ang silid? Ha? Nik-nik. Ha? Apay at pusa dito si kwarto. Apay at pusa nga nakaida dito si katre. Pinaturog ko dito ti pusa. Apay. Ada problema? Aniya? Kaidam ti pusam? E dinto nga siyak, di nakita kaida? Kat apay? E di ba kay ket mumot? Kay ket mumot ti aso, ngem iti siyak nga asawam? Aniya? E di nga mas pilyam pa iti karne ti aso ngem siyak? Siyak nga asawam? Ha? No kasta, gibalbales ka? Sana ka gibalbales, Nik-Nik? Nangalaklaing di taraken ko nga pusa. Tapno adamat, liwliwag di balay. Takanayon ka nga awan. Tatunggal adag, ada nagparti ken nagluto iti karnet aso. Mapan ka. Anya? Ha? Naimot da ito eh. Rumar ka. Kagurgura ka pa ilain. Saan ka may makiturturog dito eh? Ni muning ti maturog dito silid. Ni muning ti kaidak dito katre. Bawatam. Ha? Aniya? Unay man. Rumwarkan. Unay. Pusa! Saan mo nga pagkamat na pusa? Bakit? 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 Psst! Pusa! Tala ka man! Margie, bakit? Ano aya? Kulding ka nga, kulding! Nik-Nik! Pagustuhan na ko na. Kit apay? Awan tinangayab keng ka nga napan nakipulutan iti karnet aso? Awan. Iparid da kanumutun ti agparni ti karnet aso. Anya? Uy, tiliwin da kanumutun ti agparti ti aso. Ket? Awan mutun. Ano nga rabiin nga awan nagawis kanya agpulutan iti karnet aso. Ket anya? Anya problema mo ita? Kan anak ka problema ka dayta? Mabaling ka di nga kaidatan. Urit na bayag mo nga jak nagpulutan iti karnet aso. Ay, tal na ka man. Kin mabaling ka di nga papanawin dati pusa dito sa kwartutan. Ay, saan nga mabaling? Kay kaya't ko pa nga kaida dati pusa nemsi ka. Unang nabayagan nga sa anak nga nagpulutan iti karnet aso. Bakit? Uray angutin na. Kadigdigos ko pa. Uray! Diyak kaya't kagurgura ka pa ilain, Nik-Nik. Rumar ka man. Madayo ka. Di ka kita makita. Uning daytan. Mas pa nga lalab mo pa yung tapusang siya. Ay talaga. Kasmet king ka. Mas love mo ti karnet aso ngem siyak nga asawam saan ka di? Oo, naimot na sanga po do dayta bakit? Ano nga saan? Namin ano nga pinaniknikam kanyak dayta? Ha? Iso nga pumano ka? Ha? Rumor ka? Inka maturog di salas. Ganawan tinamnamaim nga kaidam. Ha? Da kami kinimuning ti agkaida dito silid. Aniya? Unayin? Imbag man ta kinayat mo, di may nakisango nga nakiinom ka da kami, paring Nik-Nik. Uray no awan ti pulutan nga karnet aso. Pare, dati no iya banda ka, no saan nga karnet aso ti pulutan,
Nagado nga rason mo. Ngimita, saan mo nakaret asot pulutan tayo? Gabuta iparit na mo tiyag partin. Nimimbay ka lang ta. Kuha ngamin paring Norman. Nadagsinunit iparikot ko iti asawa. Adya. Day di ka di pelaing problema yo nga agasawa. Uwan, isu pelaing pare. Nagbayag day di na. Isu nga road, isu problema pare. No kasano kabayag na nga apa kaming kagurgura na. Kasi mo't kabayag nan nga. Namumlatan na. Anya. Nabayagin nga di kami nagkaida. At adapi nga tayo pusa na ti kaid ida na pareng Norman. Kasta ka di ya pare. Ay, jakman maawatan dito ang asawam. Alakit di mo mo't mababalaw pare. At dapat kid di point na. Anya? Saan da ngamin nagpapada, dagiti babae, dagiti asawa pare. Sa bali mo ti asawa. Okay laking kuwana, uri pulutan na kiti karne ti asaw. Uri iso na, nunad duma, ramanan naman. Saan ni Margie? Saan na pulo sa kahit pare? Iso nga raw, pareng niknik, nga agdumad ako na. Ang mala, kita agpanunot kagid di iti wagas. Nga aramidem, tapno no, maurnos yun, deta langin-langin yung agasawa. Anya nga tanong kasta? Anya pare? Ay, makati pare. Ada isurok nga ramidem. Ha? Ada isurok nga ramidem. Baring no, effective. Baring no maurnos yun, bakit mo? Dati nga, saan nyo nga pagkinawatan? Anya pare? Iba ka mga pare. Taramidem. Baring no isunti may makalunag tirik na ni Margie. Baring no, umano, maalukoy ko tirik na nang agkaida kami. Kung talaga kailiw ko na pare. May manong rabiin nga awanti. May awanti amomlata na. Kat may dandanin ti Valentine's Day pare. Problema nga talaga dito pare. Ang no padasim dito i-suggest cooking ka. Baring no effective. Baring no malunag tirik na ni bakit mo. Umay ka dito. Tayo rasaas ko. Uwin pare, anya ka dito dyan. Kasi pare, di aramidang. Di siya man. Ha? Ani ha? Uy, padasin pare. Nakaturok siguro. Nakaturok na talaga. Padasik man nga aramidan na ti insing-asing ni paring Norman nga aramidan. Baring no agbali na. Agin inayadak no masidig. Tapno saan nga makaput adagos ti asawa. Narigatan. Baka no, makita na kat. Parwa rin nagdito sila. Nyaw, nyaw. Makatoy. Muning, ming, makatoy. Basta. Ika, makatoy. Uwin. Rumor ta. Yan. Pakanin ka. Kahit mo hintay dyan kusina, pakanin ka. Agit inahid ta. Uwin, hintay dyan kusina. Dada, pakanin ka. Kitakman ita, makastrik ka pa iti unig ti balay. Inrekap ko aminin nga mabalin mo pagsirkan. Amin nga tawa. Tatan, saan ka makastrik diti balay? Sika nga, buwisit ka nga pusa. Inayatik man ti sumrek diti silid min. Naunig ti turog ni Margie. Sigurado nga madi makapuot da ito. Awan na ti buwisit nga pusang nga kaidda na. Agid inayadak nga agid da. Umabayak ken kwa na.
arakupik man, kawilik man ti asawak, sako romansaan. Ayata, meow, 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 meow. Mayat epektim. No, medyo makapuot ti asawak. Meow, kunak lang. Taptot niya muna. Dahil tila tapusa ti kababay ng hamat maturog. Na ito yan. Ito. Ramasik pa ti barukong na. Nabayagan ko't nga jak naramas na ti barukong ti asawak. Putus ko. Apo. Meow, meow, meow. Saan ka makapuot? Saan ka makapuot? Nagganasin. Mayat epektive na talaga. Inutik makiti. Napagdataan. Meow! 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 Effective ka talaga. Effective ka talaga. Effective ka talaga. Tiyan muna kita pusa latak. Abay na. Eta. Inutik ba't nga ingato dati. Bistidan. Bistida na. Sa ako ibaba dati pantina. Neto yan. Meow! 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 Mayat ka talaga. Mayat ka talaga. Mayat ka talaga. Ito. Naikat ko ti pantinan. Pagkayangi ko. Inayatik na pagkayangan. Meow! 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 Mayat nga talaga. Mayat ka talaga. Baglaing ta. Imbaga ni paring Norman na ito. Aglabos ako, Diyos ko. Aglabos ako. Dito yan. Rabawakan. Meow. Meow. Hindi ka nagat-arak. Agat-arak kasi tayo. Ay. Nik. Apen niya aramitim dito. Dito bram dito. Apen na katirabaw ko. Meow. Meow. Anang nga meow. Makikita ka? Siririingag. Sakit meow ko lang kanyak. Palalam nga. Ay, bastos ka. Ay, sorry bakal. Sorry. Meow. Ano yung meow? Makatiman. Aging ga kadag ito'y kasin yung kits kagurguran nakapailayang ti asawa. Kadyak amono, kasanok nga ay aywen ni Margie. Bayat iti iyasideg iti Valentine's Day. Kat madanaga naklaunay. Amang aging gayin to no Valentine's Day kat dinakpay na pakawan ti asawa. Maililiwak launa yan, iti asawa kasin yung iso nga nagtaklinak iti dito nga programam, taagkid dawak kumati pamalakad yun. Saan mat nga effective dati insingasing ni paring Norman nga aramidek. Tanaangot mo't ni bagat ko, nga agat arakak, o rin nung saanak nga nagpulutan iti karnet ti aso, ngem naangot na mo ti karnet, angot ti arak. Iso nga awan lata. Kadgabo ka DJ naramid ko, nanayunan pa iti gura ti asawak. Iso nga bala ka dandakman kasin noan niya iti aramidek. Adda ka di mapanunot yo, adda ka di amuyo nga mas effective nga aramidek. Malaksid ka DJ naramid ko nga agpamarangak nga pusa. Bayat nga maturog ti asawak. Kung ano anya ka di, regalwak ka di, awisik ka di ngayon kami agpasyar, kasano nga rin nagkadkad.
Dahil di launa iti parikot ko akayat ko pabalakadan kada kayo kasinyong kata sapay ko may kandak iti balakat. Iyo na akong diagyaman kadag iti makaedad ti balakat kadagyaman akmet keng kakasin ti anos ken laing mo ng iba sa ti pakasaritaan. Kasabay kumagat at damit na ibati na nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biyag kadag iti padak adin nga nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuy insukat da iti pusa apagayam mo, niknik iti Ilocos Norte.